ner malaken yam kana diala kontin barwani lingwa same enda mandun ni chan kwasnyak jo bano kwene kwiko resheto kam nuare kana jang rewich ka panye jar ka warap chere me kola la ton okay jo gore pe nywa yakel jo mashalat ramkel malakwar ka kuma spela yo no gore jano be nambe nywa yakel mandana chalat gwasme jen gor mo banyo yakel bukor ngaje no rey wich nuare kana jang no tala kon mal ke jen gwasme tel mishala mal cheng no kon mal ba ci gwanter je gor no de kon te kamal kenyam ti diality to kan ka kwinga ka kwi Dr. Riek Machar ngai kon diala no chaje yen ka yan je ka kwingu ka yan je ka kwire ka meche oda tok ne ka Nasir ngai konen go medane tele korm ji to ka Nasir te dial go ka malte tenre wich ka so Sudan ngai kon diala si mal wone bo ko gote kone te ka mal ne gote konte kare ka to ka na tok tin ajan apanal jonglei wo ka yunte state dondo korone te ka Western Equatoria to kum SPLIO teten so ko kuje mo kene te konte la maka kum kirmi yadi de la SSPDF la kanu buga na bugan konek that was what they were doing I can a shift to Apanal kana jongle ke wo ka unit state ngai kon madan le ro den go bana tok bu kona lat ano ne re kontin gorke kanware ne de konen gorga no ba nek ka babat kanware ka shong den kel ka Dr. Riek Machar chen ken lar no shung kel Dr. Riek Machar by any mean jira me sha gor kir me yadit so you should know that gwaza me chi kor me sha roda nyoko mu kwanya roda ka taye dane shi ralje to ka jere wi ka Nasir kam de ni SSPD ap chan janga no chi community nuari ke nuarin content re wi ka Nasir ka panal chika lar no de identity de ka wuchre guch de ni SSPDF ken de ne to de ka wo de ka lo jok de ka nang ka juba ke de nang gwa da dana de ka nang tane de ka nang gwa da konde la de nya nang tan me gor ka gwa ta me ta me dane shina jen ka ko ngai kon no chi kor che tok so kore chi tok che community che ja ko bi ke chuch ka ta dan ngai kon siang de ne doi kana mai kana nang kan ngwana ka bom sina jal gwanten konte tegatin alo gwi kana alo ka jitar ka to kana jitar kode kende inde condition nang re wi kana Nasir kende inde to kende inte nong ka kwikor shiga nuar na ka shaga na ka nuar ka gwasedan ka tegatin amen me chamal chaja tan male cha tanya kam Dr. Riek Machar kene kirme yadit shu akor mo cha e kapchong chu de ne chu ko chu te gwadan chin wale la wacha gale ya pat ka duno la tenikenten sheng me la Nasir la ja yet ka pin bajalel ka dong bate jok bate ka pai telari ka kor banala gak den bu kor bu banala pore which ta to te gitene up and down situation ngai kondiala na mo chu let you go men me la kan kwa te kare ka civilian bi jejen bor bi kan kur to ter ka kan jangde kon tere which ka Nasir na ba nyom pal ka je so na mo chele chi telari men me chi community chi kan warga gor kir ma yadit gone no binenong National Army gone Unified Force me ba deploy re we kan Nasir ko ba de jame de SSPDF me ba jelo joko ngai kono en wo de SSPDF kan dia rudien ka jang si mix tal nuare ten meten nuare ten nuare me ajur ke yo ka shi gan nuare konen te ka lagat apnal ban tandien ke jonglei atandien ke unit state la ganware la don kuje don ba ina gwam nu kuje gwadan witen bo te tenan tongomi na ba ija ko wi she mor wi kanak no bi she mor ko shenga je ko kuje ka bono ko she mor ngai ko jen la dan la lat kare de ka bone cha ramadan don men gadwar mo cha ja nan ka cha ja deploy ngwatam so me dor you talk then chi kirma yadi chelo no be National Army be deploy ka Nasir ke kwi peace building joy look ko jen dana shamat pinyap kamna kene Dr. Riek Machar no by Unified Force by last that was amazing me chi kana la no but after that chingwanti urin biyar in a state chikir ma yadi cho jangne de jandit ka babure
me no nga kwang chora le kana Johnson lo so ngai konte dia le yore lat ana men me ci kuma ci gwenje no be yik bus ni de jamanan tin ajen barem ni jamo ka ci larano ba me hale ba ka kef dia waje jen one thing e da ne si mistake ro you talk aje me hale kap ka enon ka dich ba me hale be kef jene sha yo ne ko you talk chawu yara di chayu dak ka chu ko to ko ajan ro chayu nak jarol majur jen taye da ne to kor ke ja ka jarol majur be cha nan je wan kor lo de ko ne ko sene cha kantere torbiel you know gwaye da ne cha me cha bu doch me ji de ni ka te tere gwat jol kere rop me kan ngaje no nan ke kwere nan aje gwamo gwa ko jen cha me ka bot chu kan yo lok ken dong ba ban pin so you can to kor to ngwadama chora ni wen chuna ka chwa chuna bo general ngwadama jen taye da ne chu kor chu ro ju to kono ne ka jen gwasamo chenen chu kor tok chu dakare which ka so Sudan kelio raina malat kono me da ne shalat kume SPLIO sector 2 commander Lieutenant General Peter Rothchol ray which ka panye jar ke United State jo ku kon gor bana linga kwire mo kwele nung man pay kono ladene e wodi antama ci wuda shalka me commander me dung SPLIO ka kuma Dr. Machar sector 2 commander ka jo machalata jenene jene joga ne dialan content tila jang ka Lake State jene joga yen wonene chwa nuere tente ka panye jar chwa ka mek chwa ka yon mach jene pala kur chwa kur nuere chwa ja gor anyok ba jene nuere ba chwa nyok jen ba abia jang abia ko mak ki bia ko kwa ken bia ko kan chet ko ken ki whatever me de dang rai duari no ne jene chwa jalat che message do den je nyok tumno ba kan kwa nuer kan kwar jantin tere wichen winami eno yen no ngamal kam nenten kon atila hale akati nyen karodian SPLIO murai kon ka kwide ngai kon montok SPLIO ngai kana gwano kwa targene ka right eno mishalke emergency ke state of emergency man chale kirma yadi ka warap kan wuje chalga mama yom eno lat kan jaga ka kwi kana community nuarna me malawi ma ka me ka panye jar ma ka kwidian ko michigan sikaro le lwan ko de karo gang the next move bangu ba ka pan ken ne ko ne jas pelayo ko kan goten kon tikaten kaneden kontun go na pan ken gor ga jen o de longa mo bes de na tikaten de jaddak man kana karwada ke ngwana nuare ter chon kan de ko kenato so malar ka je gwas me wen wode mal ben wudi shal ka me General Peter Rothchol telerek de mal derben ban mal chaja lat ka tokel mala jalat ka gwaza dana ci kwadang raw ci ko raj bu kwer me boray ke nega bu kwer me boray ke nega but kwer dan la tidi alta me kir me yadit so me bej na mo Dr. Machar ngoda lwa yena ngoda dol yen ka kanaluñ ado bi jende mal dara ben ka je ne re konen te ka panye jar gang kanaro dien ci nok dien ka kor gang kanaro anyo kuma SPLIO gono jeno ken akene re kona ba makten ba kula yar kir me yadit ke gorga jeno ba destroy so na mo mekan kana kon reale ka gwa en kuma SPLIO makula right ku jarolen kula right gwa semen go riga dana to no gorga ne ka quick kana ko shelar gwa me jeno ne chine bi nyur ke bene gwi lora bang atelam la ne no of course den la dana lat ke kwer but kana to kon gorke kuma kirma yadit cha gorne dial bang cha gorn wer bang mon to ka nasr to ka wulang to ka fangak no godialati gorga no kume SPLIO gorga ken ba ka yigbat ko kweren jalo agiena so na mene mi kono guji yo gorga nuwer ba ka nak ko ken chunkan kel ka Dr. Machar ka kor mi cha ka kullu ham kan dial kan nuwer that is when bikan kuma kirmi yadit bikan kuma Dr. Machar bikan chu nyoko me bokana ko jala dana to ngai ken no bi community ba chonkel ke kuma SPLIO ke kuje mo gorga no bikan kuma mala kuma men ke bikan ne kon la nuwer bikan ka kon target ka kor bikan kulo ka ne re kontila kuma SPLIO jandana to ko no so mi wuda me chala General Peter Rothchol to be ler mi shirkena me en wo amal no ka yes mal gwaye bat kan pan ken kon gorke kume kirme yadi amande yellen gwasa me wona ne kume SPLIO ka jen gwasa cha korche jeter kodi ken
dwal ken ka kwi kwari ndana cha yen weekend and wona na michi ko ter dongda tikarik mutuok ka kuma mentere wiki juba ka Dr. Machar but reality jene mutala kore ter ken tam anwara shin wero gang de ngaje no Dr. Machar tel je power michi karen gang bakan kuma SPLA yo bane a cikan kori kana ter ngoda ba gujin no ken ciga tel power ki ciga tel shap so gorje no de kan guj me ma kan war sha me ngon ma kan ka so gorje no de kan ware de kan ka gang SPLA yo chalga jen o jani wa party no ware dung war so me naka ka kuyunka ku SPLA yo so ko kuje mo de kan zil gang cikan de gwin ne ri kon te ka panya jartan atela melel kana so gorje na mo de kan dil ngach ka jodan gor kono ware de kontek sha kon baham akir ma yadit ka do ma shoda lut so jo me gor jen o de nyaka yakel en bar nyo jemu do dien bi ataka mal chije peru jenu jen be nyo anas ko ken bye bye